le in June July ni sang ni le som akwa sabati lomong tak maya miso conference tana michin chia ka tak mai kun kan lomang dona kan tria tangin from bolna sang per mi fingten oceanin thu này là apec dàn phô apec lệ tu san apec còn còn nó sang về mấy dệt lệ mang lệ vuông thành tu ring với nia hiền Nepali nụ cả tuột lý chu của lý tệ là cái nó hùng ăn độc nam đồ anh ấy với na hiền kan ordination candidate te kan loma in hehun ron mangtura kan union president le treasurer te tin anu puine an local the wangin kan lo poka tin Mizoram putrang sama kan rong hol tu te kan pastor te le tip ko te hehun mangtura lo te the wang hian kan lo em poka tin chung khat laina te hehun ron han pui tura local zone song te kan lo lom bok chewa tin mun sang sama bok sang rong bol tu koi mo tak tak kan upa te hel te kan lom bok chewa kan lo ema tin helai 7 day plan ko kan member te le kui helai local zone song te in safain kan lo chewa hehun koi mo tak in ron han pui tu le khiat pui tu ra in local hi in safai chunga lom thu kan soyani program hi kan han te chuak te mol na kan safain atai chia lo wangin temin kan han soi fiat de lekanga ordination atana candidate kan nei te hi lalpiak liana trang kuma kelon hama isuala le lalrin sama te anniya akina chanchin te chu andaron soyana hetian hi kan program kaltang tu chuni kan na ra apprentice na tu number sa thung samrup pakhatna kan sana trong China pastor chalvian lingan aron hangama jimin huwa chuan ko mai lovin presentation of the candidate hilaya hianin kan candidate te pastor loni toten anron huai lu tanga chuan ai bot tot anron huai lu soa apprentice choir side of win kan so manga apprentice choir ansai zo chuan sarnon toy sei turin pastor bi jimi ministerial secretary Northeast India Union and so manga chumin huwa chuan candidate response lalrin sangan aron layana chumin huwa ordination prayer pastor bi simikan aron manga chuta chuan helaya pastor omte athoklai mek le anitan do te po ordination trong trais na nei na hian aron chim puya ten lo chumaron aturin kan dei sei ko tonani chumi zawa chuanin pastor tok thangan church kan na neyanga apprentice choir sai turin kan som lenga chumi huwa chuan pastor dharte lomna welcome na pastor thang le na fana ile pastor nu kuita welcome na bilal biakiti oni ten anron hanga bana laju apprentice laguna marzati sombi pasarina pastor sonathan lathan sanga na ron sanga closing prayer pastor so prayer and faith aron hangro ani in kun usung tak mai kun tak mai le koi mo tak mai
rin tak le tuam taka pathian tharau thiam him pol na kan man thek na turin tu sakna ka pan ni pathian tu thiam him longai thamu Timothy thon ni na bung li chang ni na atanga chang ma theng hian thu chu ril ro apuna te apun lo ba te po be zero do thei ta ka se ti chungin an thiam no khriat ti la zil la fui ro zil ti na ti an ngai pe lo hun ala theng don sia an beng te asata pangin an mani du zong angin se ti te an hena an khom zo anga an beng te chu thu ta lama an chungong anga thom thu lam panin an ten to ang nang ero chu en kim a fin khurla sheom tuarla chan chin tha shil tu lam na thokla I rom ro na ta len ro a thu kan sia te la pan han sa tan mal in som sa ko se Pathian kan fa kan chon moi na tu ne kan ko tan sam se na ba to sa ho Adventist na buwi na para sa tu som mo me ba khatna Isu ang mai na le kan na le sa na ka sa ba ni ni sa
pa kan pathian kan pa du tak min mangai tu kan jin lo na le fel lo na te hei dera khongai rong vol tu wa min thang hi kan lo me ma lan pai he na lom thu kan soye voin hun ro bui tak mai le oi mo tak mai te min fuai thenga lan pa tu huna hian rong vol tu nem he na pasro den program kan hang do na ni ya kan hun han tur song hi ikuta kan non lana tuam tak le thata kan kal theina turin lalpa min tran puyang che min ti boy thei sita le te ko la ka min hum himla ro puina le choi moina nangin ne yang che kan suan mi ngai dam thin tu min mai tu tu ta Isu Krista pengin kan dile evangelist ke lam pala so ahi ko ke lame ka le e thangza bi te ha athun singa amilai in sang tak sa buwa som le te patha zula ni som bi le pathu khan sai ha kuwa ro piana sang bi panile sang bi le pala khan sai ha Adventist English Academy a Zephyr na atau ani sang mile kasali atana sang mile som bakat ting khan special college in religion zin sang mile som bani April khan conference evangelist na tokin biya oma sang mile som bana April ni khan lau khan mo ye doctor of al lalura se chit khwane sai ha Adventist te ina in fanu pakat le papa pakat amya sang le so pakwa April khan lung le ngo sa ka le la turin som amya lung la hian lung le ngo sa ka le la lai le ani lung la hian rong bo na thiang him khoi tura Orden turin inma karumane Evangelist UFP kan le pi lam kan sai te fa palazina utore tu ni in san sa se bua som sari bua march so khan samkan bua yana san sa se bua som bua le san ni khan 100 missionary at Suakim, Gilgan Saude, Bungan Sauda, Aoma, Sangi Pakale, Sangi Pamikian, Aizo, the Niapots of Tuakim, Arunazal, Rombolin, Aulea, Juan Sangi Pami Atala, Sangi Palihian, EPS, Bible Seminary, Azira. Sabi pala atala sabi pasaya misaw conference tuaya evangelist na tukin khozola aoma kum sabi pasari atala sabi le so pangitsungin special college DPH le MA religion sile in sabi le so pangya misong na ronsom le in mopa
Omani sang ni som patum October ni som tum hian London pui Dr. of Silam Kaya Hawang Kuan Kuan Yin Fanu Pakhat le Fapa Pakhat Anaya sang ni som Pakua Mas Kha Maupa Tangin Khorubiana Insoin Wala hian Khorubian Shakal Ida na Atse Mekani Wala hian Bonga hian Rim Khotura Pastora Orden Turin Yuma Karutane Evangelist Rangfu hi Mula Chuana le Pilihan Hanitepa Pasari Zima Patum Nabiin Sangka Sekua Sumsari Patum Mars di Katuan Not Binureng Kua Piama Kian Mambona Tabiin Sangka Sekua Sumkua Katama Sangka Sekua Sumkua Pakua Siang Mambol Tute Suin Lai Evangelist Na Wah, umsan tersebuah sebuah pakua atau nasabi baru kamin polisi Daniel Paul satu evangelisa kamin lumda yate lumua date not serta mate duku yate tingkelate ekor yate rom to ani sabi pasari atau nasabi balikan Northeast Adventist College Bible Seminary Zobin Kumsam di Pakuakan Mizo Conference of Seventh Adventist Juan Evangelist Kana lain Bareng Tayan Na Aliyah Kumsam di Papua Julai Syariah Si Remusa Kui Kusi Tanwal Bandu Kontuye Ko Amine Inayin Menghempa Ini Kung saan misompalia ta parang determin Paulo Ason Tania saan misompakwa mas akan natia satu leader din natia Ason Tania kemudian natia satu leader lainnya ani kemudian membon natia him baikura orden iturin impa karena sokuya karena ini kalau Pula rimsa di pastor Anfuma le biak perite fa pasari singa nawang per doktu in kumsang khatsakwa somsari panga Februari makan yana sang khatsakwa somkwa pariata miama Adventist Seminary BTS Azir Sawa kung saan khatsakwa somkwa pangatanga saan khatsakwa somkwa pasari Cheng Pine Hill Adventist Academy Samphaya Sirtirtinha Atuka kung saan diatangin saan di Patum Chen Khan Helen Lori Skula Sirtirtinha Atuk Lening saan di Patum Februari Nisong di Khan Dr. Eileen Dalrin Pui
Pastor si Aitona akan nein fa panikuna dian nei mekani kung sang di palia kangin wengcheng dian aizola Peace Hospital sa ten na tuna dian mekani kung sang di so pangakan sa college sa MA Religious asole tekani tuna dian rong bulatiang dim ko turin Pastor ordained to bring in Maa Karunghane. Tentu najuan Adventist Choir, latihan fakna larang ngaturin losoma. Sin na pialang matsuani ni en pialang matsuan san si en na pia atsuan kanei in rope with in
this Sabbath to all of you. In samai sabat si bayu le. It should be the happiest occasion Hei hi mun di mong ber tu nia. in our service, in the worship service. Ngan ba tian bia ki khom song song mun di mong ber tu ni. Ki mui goi lo ba ku. Because this is a solemn service that Seventh-day Adventist Church have. Sebenarnya Adventist kau kan rombol na kun ber in khom kun ber ni. And we have no reason to be just sad and gloomy. Tu na in ber tu dang kha om na cha tu rong lo be li me lan pu deu tu ka tian ni chu. In some part of our union or section, this kind of occasion service is conducted only during the concerned meeting. Yêu nia tu le khoi lai bia la ba ke chuan ha kiang hun sek hun poi mo ta coordination hi constituency meeting lai chau hi nan nei china. But for us, not this in the union, we have the privilege of conducting ordination service almost every year in the various part of our union. Cái này nó East India Union này họ cho các bạn này hay cùng kinh tế thọ mày nhá. Cái kiện passport cái này mình là in kho mình cần để thấy bạn này khác không mày. That's the privilege that we have. Hay cảnh sát tan ham chậm na nè. I'm very happy that we have 4 evangelists to be inducted in the gospel ministry. Chắc chắn thằng ông na vui tính xem thầy tu rin hay cảnh tiền bộ Bali thế. Vậy là rong bố na vui tính thì thầy tu ra anh ông thầy hi anh ông lẽ mày. Evangelist Elder Piagliana, Lần việc này là thế. Ram Kumar, Sang khu mà thế. Ye Ramamai Tuala, Cái lần mà ngày xưa là thế. and Mary Sana. Là linh sang à thế. Before we have a ordination prayer, I'd like just a short sermon for them and for all of us. Anh ta là trong trai nó khônกันนั่นมาอินปฏิญาณถูเตมสองอันใส่ใจกันเฮีย Those of us who have Bible, please turn with me 1 Timothy chapter 1, verses 12 to 17. ไว้ดูแต่ยังเพียงข้าเราเกี่ยวเวเชื่อกินเป็นเราเอ็นปุยเวนุลาติโมเทอันเนี่ยนะเลกต้นบุ้งขัดนะติโมเทอันเนี่ยนะเลกต้นประกันนะบุ้งขัดนะจ้างสองปันเดียจังอินสองภาษาอิเทกาอันนี้ There Paul gave glory to God for His grace. ปฏิญาณเขาไม่นะบางอินปฏิญาณอับปัดอัดซอยมอยกี่ให้นายเฮียนอรุณละ And when we read in the chapter, verse 12, 1 Timothy chapter 1, verse 12, he said, I thank Christ Jesus for Lord who has given me strength, that He considered me faithful, appointing me to His service. ติโมเทเนี่ยนะเกี่ยวกับโบราณเลยก็ต้องบุ้งขันนะจ้างสองปันนี้เลยสองปันทุ่งข้ามิโจ้จะเป็นตรงไปเราไปกันเชียร์ไงมิตรจักรตูคริสต์ยิสุกันนับปานเนี่ยนะจวนลมทุกข์สวยนี่มาละจวนสวยเชตุเลยติดูดาตุเลยสวยสตูนี่มาอีละรีบมามีไงอะอารมณ์บอตัวมีรัวตากระบางยันนี่มาเสร็จวิ่งเราจวนแค่เราทันทีกันเนี่ยบางอินอันนี้จะอะไรนะกับบุนี่ This particular verse, Paul, three reasons that he expressed for his thanks to Jesus Christ. Helai hian tia ko pola hian Isu Krista chunga alom na chantur thil kong thum arom ta lama. Number 1, I thank Christ Jesus our Lord. Amma sapera chuan kanwal pa Isu Krista nena lom thu ka soi ni He ti kota. has given me strength. Ani chu mit ki chak tu chakna min pe tu ani boka. Paul understand the grace of Jesus Christ upon him. Pola hian Isu Krista cross achunga me mani. We have 4 candidates to be ordained today. Oi hian pastor ane me tur candidate pali kan ne ya. Paul understand his ministry for God. Nangi hi he chachin tharong bong na puipa tak tur te nia. That he was gifted by Jesus Christ. Subangin Isu Krista nena lam ini donani. Therefore, the Holy Spirit personally enable him to serve him. Tiko pola poka katia rong botu ni kene chu Isu Krista kan kalau tiang lima ki chakna ape bang
today, brethren, So ay una to nang ni po hi pathian ni karaw tiang ni minati chak do chaw ni. God give you the strength, talent, Pathian ni na karaw tiang ni minati thai nai na tuam do chaw. so that you will be able to serve Him. Ti chuan arong bo tu mi ting tak inom ni thai do ni. So therefore, God called you to this ministry. So wang tak chaw ni pathian ni herong bo na chang tu ra ko chaw ni. That's what Paul was saying about. Chaw ni bo lan he lai cha na soi ni. And therefore, he said, beyond your mental capacity and talent, your work must be fully dependent on God. Hey, thai na te thiam na te in ne ma ama ro chu pathian rong bo na mi ting tak tak ni tu chuan at tuam bel na ki chak na in ma mo ni. Paul fully depended his ministry upon God. Chu wang in ti ko bo la po kha rong bo na song sama pathian bin sang tak mi rong ti Not la. think that he claimed credit for himself. Chu wang in ama tham chat la tu min ai choi mo ngai lo. So therefore, this advice that, and the saying from God that we need to depend on God. Chu wang in ti ko bo la hian thu ro min pe chu ama ti da nang kha pathian bin chan ama chau bin chan hi min thu ro pe chu ni. You must fully depend on God. Chu wang in nang ni po pathian bin chan piang chu. Secondly, that Paul considered that he is faithful to serve the Lord. Ola khan Isu Krista rong bo tu ni no tak ni ai cha la. Now look at Paul, Pathian po ina ina. and he was considered him to be faithful, Chu wang in pathian pon ola khan ni no to ati ni. and God was faithful in serving the Lord. Chu wang in ola khan pathian rong bo na khan ani no em ni I ani. believe today God will get you, Chu wang in nang ni po pathian in acha pu yang chau la. and you are counted to be faithful to serve the Lord. Chu wang in la pa ni no la pa rong bo na ko ai yang ri no takin no wang chau. Carry on the gospel ministry. He cha chin tha rong bo na hi kau pui se nang chau keng se nang chau. God is going to give you strength. Chu wang in chu ti ma ni chan pathian in chak na pe se nang chau. God's grace to faith in Jesus comes our forth as His perfect will. Chu wang in pathian in ruam man long na chang tam na ko ai hian ani a. Chu bi ang chu in ti pui tin the na turin amai bin chan chuan in len ti se nang. Because you are justified by God, Christ. Isu Kristan thia ma chan ti ra ki chak to kha in ni sia. And Paul continued to say likewise that I was appointed to his service. Eko bola po hian Isu Kristan robot tura aru atan itu achuang ina soichi. So today God I'm appointed to serve him. Chu tiang tak chon nang ni po boy na hian lo pa robot tura ko ruat ino mitani. The Lord's mercy places you in service to his cause. So ang ipathian sa akin na chu maong se lo ni. He will equip you. Atuang pel se ang chu. He will equip you to accomplish work. Anda in mo purna apiam chu le turin atuang ang chu. You are in the service of God, Pathian robot tu India. and you cannot afford to struggle by yourself. Chu ang tak chuan chu tiang chuan inom tura ni nang ma ki lam po ka. And you and I must understand that in order to serve the Lord in a very efficient manner, we need to depend on God. So ang ipathian robot nga in malaming kalser na tura hian ama chu in rin chananga chu tiang tur chuan in cha sel tu mani. And understand that we are called by Jesus into his ministry. Pathian robot tura Krista min ko nga kong dang le. Verse 13. Cha som pathum nga kan kini chu kan chir den ta. Paul gives the strong testimony. Eko pola po hian in hela hian a testimony ngai mang ta Even masaya. though I was once blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Tun ma ka chuan a sual bo lai kan Christian te tiku da tu. Pathian soi chiang mong chin ka nia. Ama ro chu ka kan helo wa ti ka ni ba in pathian sa ngai na ba ke ro chuan rongbo ka siang lo ni le ta ni. Paul saying to you and me, Hey pola hian kan sa ba ya kan bikshu ama ngai na. I was very weak in my life. Kini po sa ko tak te kan lo ni thaya. Spiritual
though they are not fit to serve God. Haralam tila tak pejuan robota kan dilau. But then when you read the scripture, Amar cahetu kan siapian. Paul said, in spite of all witnesses in Israel, God chose him to be an effective minister. Kanuna cuman engang caklo tak polong ni mai la patian kan kana makan insan meo bangin top lok tak min siam tani. Paul was saying, my potential is from Christ. Ola cuman athei na nei mereka Krista la ka dona ni dia It's cuman not de. from me. Keima la ka cuman ni lo. It's from God. Patian la kami ni. He said, God is more interested in you than your positions, your wealth. Cuman tak cuman patian yang inti muncel ai mai in rombo na le atana in pe ka atu pui do na ni. So Paul, forgetting the past life that he have lived, he said, I will look forward because God will take care of me. Ola po kan nun hui so sia cuman kia masih kalau ka selo da chatai la malam huna min kai shuai na tur ami thuam bel na tur mo mai ka thir bera anei china. My future work ministry depends on God. Cuman in malam ka rombo na tur po patian na in ka ani. God will take care of my future. Patian in kamala min shuai selang. And this is a strong message that God sent out to our brother today who will be ordained in God's ministry. Cuman tak cuman kan luna teu hoi na ram ini na tur ahian ke ko bola tu caka nang ni tan po ani. That we need to depend on God Patian ni rin sanangku. and look forward that God will help us to do His work in a very effective manner. Patian in ho ta ka thok tai turin kong kan kamin min thua min ti chak do na ni ka rin san tanangku. So all that what we need to do, what we need to do is allow the Holy Spirit to work with you. Kan ti tu na ta na tu kan ti ma mo chu ke ma ni ma ma kharau tiang ning lo set na mun kian na jang kian ni. Allow the Holy Spirit to control your life. Nang ma ni thunun tu nang ma ni thun nei tu a kharau tiang ning mang chi tu la. Paul saying that he was struggling by himself, Ola po kan hasan na nei chin thua sai. but he became a very effective evangelist, apostle for God when he allowed the Holy Spirit to control his life. Amaro chu ama thunun tu le kai koi tu bera kharau tiang ning alo man ta ka chuan rong po tu thok so thok lok ma lo chu He ta ni. surrendered his entire being to the power of the Holy Spirit. Cuman kan cacing ayah kharau tiang ning lo khen ni apoi mo. So in order to carry on God's work in an effective manner, we need to surrender our life entirely in the power of God. Cuman lo taka so taka patian lo tu cuan patian kan tin sana kharau tiang ning thunun le thua ma om mi thukui bera nei mo. Verse 14. Cha song palina kan The praise of our Lord was poured out on me abundantly along with the faith and love that are in Christ Jesus. karma pa ko mai na chu rin na le iso Krista ma ngai nai mas takin aliam ta luang yam zoi zoi ti ni chu. Paul is saying the message that I preach is from Jesus. Ola ko kan chuan le mem chu a thu cha don ka iso Krista la ta mi ni ti ka ni. My message must be about Jesus. Kan thu cha puan tur po hi iso chung cha mi se na. He said, never wonder what topics you should preach. Jawangin he thukui hi ipen san lai lo ku. Consistently proclaim scripture message of grace, faith, and love in Jesus. Jawang patian le ka thua thu cha ong sa iso Krista rin na te chak na te he bei sei na te hi kan thukui ya ni la. When you do that, Chu kia ni lo ki phot chuan your preaching will be both flourishing and transforming. in thu cha soi re kha thil ti the na pai tha ra wa thuam alo ni no ni. Verse 15. Cha song palana Here is trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came to this world to save the sinner. cha song palana kan sia ne Krista Yesu chu mi sual de chandam turin Kobe la ia kalau kau di hari nomina kontra mani ansi ma misual berkani di pola na soi. This is the mission of Jesus Christ. Hei isua he kobe la lo kala rombo na kania. In his ministry, Paul was emphasizing over and over again of Christ's ministry. Suang ke ko pola po ia isu Krista rombo na ka
thu soi nga bia ma thu pu ya nei a soi ba ke lo ni And this admonition should be ours and yours. chung ma ni he ma ya si ta po ni to na pastor me me tu te u nang ma mi tan po ani ye he thu mo ni ke le kan cheu Luke chapter 19 verse 9, this is the mission of Jesus Christ. Isu Krista rong bo na chung cha ke te soi ni bo ka And this should be our mission. chung wang chuan kan rong bo na ve tu po chu chu kiam chu ni se Christ came to seek and to save that was lost. Lukasia ka khanin Isu Krista chu bo te chu wa chan dam tu ni na lo ka ki kha ania chu chu thu pu ya kan nei tu chu ni And claiming the promises and also the teaching of the scripture. hei hi po la ko na so ya chu kiam po kin ba pa thim le ka thu pu pu na tum per po ni Seventh-day Adventists established the organization of the church for only one purpose. Sabi ni Adventist ko plan he tiang na din ani na chan po i tum pa khan nei na ni That is chu chu to seek zong chua ka and also follow the mission of Jesus Christ. Isu Krista mi kim chuan da thu pe zong ni ani To bring the sinners to Jesus Christ. mi suang te Isu Krista ne na khoi tu rin That's the only purpose. chu chang chu ni kan kin We chan need to bring those sinners to Jesus Christ mi suang te Isu Krista ne mai khoi u and bring to the church. ko phana i khoi lu ta u And that's the purpose why Jesus came to this earth. chu chu ni Isu Krista ko be la lo kan san po ka And that is the purpose of the Seventh-day Adventist Church. sabi ni Adventist ko plan tin chan po ni mo That's why you ordained today. chu ta ta chu ne ni voi na yan ne me ni To do carry on the mission of Jesus Christ. Isu Krista rong bo na ka i chong nong se na u Bring the sinner foot of Jesus Christ. Isu Krista te bula mi suang te rong khoi la Establish more churches. ko plan te tin bel se bo kina And bring those people who are grouping the darkness with truth. thi mo ong te chu chan chin tha e thu tak e ba i khoi ya u We should not lose sight of this point. kan rong bo na re ma hei hi kan khel lai tu na ni no And as a pastor, ba so we mi need ti to ni he thu mo i thu pu ya nei la we need to call for decision. chu wa mi pi te chu he ti na thu lu na nei tu hian siam chi ni la ko chi ni la Pure newly baptized believers into disciples. sirti na siam tu rin baptism chang thar tu te po ruam ani ti pri se la u And that is what we call soul winning. chu chu thar ne na kan ti hi ni ya Heaven has no other priority vanin hei pa thu pui dang anei lo but soul winning. thar ne na mo mai hi ni thu pui chu Bring those sinners the foot of the cross. Isu Krista ke bula visualte i foi chi na go Verse 16. chang so parunga But for that very reason I was shown mercy, so that in me the words of sinners Christ Jesus might display. kan siam nge chang so parunga ka ni ma sa na he mi pang hian ani za mai na kam du ni Isu Krista chuan mi suang per ki ma hian ado thei sia zong zong alam tir thei nan tu na china chatua na nu na bu tu na ama ring tu te ko mu na tu rin atiani Said, unlimited patience as an example for those who would believe on Him and receive eternal life. Chatuan nun na an mei na tu na ta na kong kong mu tu na chelo tak do thei tak ni na thu pui mo mai ni he lai ye ro so ya Paul is telling here, giving a strong testimony and sending out a strong emotion to all of us, to you, that Christ is our best example as to serve the Lord. rong bo na ko mai yan Krista mo mai kan en ton ko chabera ni do thei na te tharawa kha le a mi chunga kan che da tu phum le re ma ya hian ti la yan polan mi ko mu atung bera ni As we do the soul winning work, thara ne na thara man na tu na ta na kan tho na ko ma po follow Christ's example. Krista ti dan hi en to na ine yang u When you read Acts chapter 4, verse 30, ti ko te bumi chang som tum pan ya khan ti ya so ya after the Pentecost, Pentecost ni lo khen du lo khan when the disciples and the believers are filled by the Holy Spirit,
kim cầu te sự tin te khả nào thiên lima ăn lâu khả ta cả khan. Acts chapter 4 verse 13 says, people noticed the disciples, even the people that they have been sitting at the feet of Jesus Christ. Khả này ba buổi trang về việc của ta cung ly à khả đi khám kim cầu te chúng trang ăn sấy nào khan. Isu Kristan nên ông tổ anh đi kỹ khan. Mi cái nào thiết thầy đi đi chín chia sắc cái nào mà đi. Those disciples, the Bible says here in my Bible, those disciples were unschooled. Bible na soi na chon kham ni te kham mi mo le ka po thiam lo jil sang lo hon ni Because they have never gone to seminary, ni chu seminara jil chho pon ni bela uneducated. ale ka thiam lo ni mo But ni the Bible said when they were filled by the Holy Spirit, ama ro chu kha lo thiam ni man khai ro chon an dang sak mai sia when they allow the Holy Spirit to work in their ministry, an ro bo na kha lo thiam lim che an phal phot ka chuan people who look at them, an ma ni lo thi tu lo phu tu ni chuan this is after Pentecost. he hi kha lo thiam lim khen tu kha ni ti shei la People notice that disciples have been with Jesus. kham mi ti lo thi tu lo em tu song song ka i suan ne na om to ti kha an kha chiam ko mai We should never depend on our abilities. chứ vậy mà nói từ cái mà đi thịt này xuống ngay xuống u Maybe some of us depend too much on our education, trên các chỗ cái này các thiền cái các xuống mà mai mốt thì tụi em our thì wealth, các học sắc nó xuống này quay cái our position, các tìm muốn sàng làm thế bộ our fame, name. các miếng thật là lệ các thấy nó thế bôi các xuống lúa chỉ The world needs to see the Holy Spirit impact on your daily life. khó về thì nó ăn bụng mắc mỏ chú gắn luôn nó khá đầu thiêng lim lồng chết cái gì đi The world needs to see as people notice that unschooled, disciple, uneducated, illiterate people, after they received the Pentecost and the Holy Spirit, they saw that these people have been now sitting with Jesus Christ. hè này các thiêng lâu đi mỏ em mà thiêng nó tập tập này lâu mà đi xe khá đầu thiêng đi mà lâu khá ta cả mi thế nào Isuan ne na anong to ni ti an hiet te na mo mai ka he lai They ya are koi no mo longer like disciples before Pentecost. Pentecost ni lo fen ma sim ti te tin bun ka kan hia We find when the story of the disciples, some of them before Pentecost. sim ti chan chet ka pe chon chan chin te po kan he They nu la have different temperaments. an thin te po se be le ni Some are very proud. chen ka chu an cha po uang te ko mai They have the pride. ka tiang mi cha po tak tak khan ni be china They cannot even control the temper. chen ka pe chu an thin rin po i chu nei te lo ve ni be Very proud, irritated, hei all sam te he nan thin chiat an lo le mai china getting angry very fast, an thin rin me ma all sam te khan ni doing the thing that will displeasing Jesus. Trước kia trước khi xóa lòng gió khá đi xí lầu, khi xóa lòng gió lầu, anh ấy còn phu. But my fellow workers, you people think so. Thọ bùi với là nền nghệ thì mấy tụi tiêu. We need to learn a lesson from those disciples of Jesus Christ after Pentecost. Ý xóa gì tiêu tên tụi lỗ tăng lòng ta khá nào thêm những Pentecost lỗ khen đu mà anh mừng khá ý xíu chỉ nào u. You and I will be successful if we go through the labor with Jesus Christ. Ý xóa hi cần về bula, cần thọ bùi anh ấy ngắt chuan, rồi bó tụi lọ khỉnh tạc cần thì đó đấy. One example is the best. Ý xóa em tí na ảo duy hi ác hấp biệt. And so follow his example. Chứ vâng ý nó kỳ đà đi suy nào u. And invite people to come to Jesus. Chứ vâng ý đi xóa nên là mi cái khuấy tụi cần đi á. And Paul expresses his last titles and his praise to God in verse 70. Cho vậy sáng sớm pasarina hiện bị bộ bộ là con chút tiền là lâu duy thủ chung cán mua không ai nát té ra vậy nát té cả ác xuống nghe mê mà Now the King eternal, immortal, invisible to God, who alone is wise and honor and glory forever and ever. Amen. sáng sớm pasarina các con chia ra nghe lão bèo chặt tua nó ốm chết thay đâu mu thay đâu và thiên ta cắt sang chung chặt tua nó trôi ngồi để râu quy nồng rò xe amen ạ kita ni Learn to give honor to God. cho mà mình xem tu bát thiên hi trôi ngồi hi trôi sang u When your ministry is successful, in lòng bò nó tin lòng lọt thì mà
give credit to God. mà sẽ khá là gan Pathian mo hi rồi ngồi đi rồi sẽ Then your work will be accepted by God. đi chuan in rong bom na chu Pathian ta phong ta lo ni don nia Let me just give one Bible text, Paul and this will be proceed. thì tông ngan hay tu thế để kan soi bel thế ka nghe 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. Yes, 2 Timothy chapter 4. Timothy nghe na le ka ton quan ni na bu li na ta bu ni che to ka ni mai dei I'll read and Pastor will read, and this is the last Bible text that I use this afternoon. 2 Timothy chapter 4 verses 6, 7, and 8. Then we read here. For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. Verse 7 goes, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that great day, and not only to me, but also to all who long for his appearing. lo chi che khat kula nang ma ni chana achang than hi mi pui mi no yan pui tu chu Timothy ne le ka ton pan ni na bung li na chang ru ka chang vi chong ka na nia kan chi ra nge ke song tu na ko hian tu na hanin ka om me ka ni sia ka chua hun ka theng to e in ti sia ka tha chu ka pe zo to ka tan sia ka kong ka hen to rin na chu ka bong re to ni tu na chuan pel na lo tum chu ka tan ta in aum to chu lo pa lai ko tu pel tak chuan chu mi ni ya chuan mi pe ang kan ne na chau ni lo bin ai la na ngai piang te ne na ko a dia ni Let's follow our example. ko la di da ni isu chi na u All toward the end of his ministry. ko la khan kha le chen kha rong bo la a lo to bong ta Maybe towards his retirement. pension hun te ko lo khen pe do te ko ni nge I have done everything that I need to do. ka ti tu song a ta ko ma ka ti tu song ka ti zo fen na ki I have uphold the truth that I have from the scripture. Pathian le ka thua chang thu tak ka choi san tu ka choi san se ra ni Everything that I need to do, I have done all my best. ti tu ka nei song ka thei pa tu pa chai ka ti tak mi wa ni ti I long for that great day, the soon returning of Jesus Christ. Giovanni so Krista lo ka le thu ai na to ri thu ui bera nei ka ma em ani Longing to go to heaven, va na ka ka ma ne la where God will give me ground of life. chumi na chuan lal pan na lal ku min pe don sia Paul was not only praying, saying about this word for himself, he thila sai ni po he na ma pual mo ta sai ni bi lo ba but Paul was praying for those people, evangelists and believers whom he have been laboring in his ministry. Iso Krista rong kan bol pui song ko na mi te kling yang ka to song te ne sa ka ho ma tan ka ko asoi po ka ni God, not only I, but I want to be with my fellow workers, fellow believers whom I have worked together. lo ba ki ma chau ni lo bin chan chi tharong ka bol pui song te po hi in ne na ka rong khen pui ka tu ni ti na ma le po soi ni I am now ready to go to heaven. tu na hian ke chu van ka tu ring kai pe to ti te te ya I'm prepared to go to heaven. va na ka tu ring kai pu sai to ti My beloved fellow workers, evangelists, who soon in the offer as a pastor. May the Lord bless as we listen to the message of Paul, come from the Word of God, that we will devote our life. We will always seek the Lord and allow the Holy Spirit to fill our life so that our ministry will be like Paul and prepare for the soon coming of Jesus Christ. tho pui te le voi na pastor ne me tu te u tu na kan sai ta tu cha song ka in ta ne ni ya Iso Krista ro pui ka kin lo ka langa amal song na kon kim chu kan chang ma chu mi lo fen ma lo chuan pai ma takin Iso Krista rin chani na ka ro thiang ni ma ka kin ro min bo langa chu mi tu chuan pathian ma so min au pui se lo na ni au pui se lo che ni This is my prayer for you.
Hei mo mai hi intana ka trong trai na chu ni e. Spouses will be who are helping the husband in gospel ministry. Nang ni chau ni lo in lu pui in rong bo na thok sel tu tu chau po ka. And there's a prayer for everyone who are here, seated retired, and all who work as pastors and the congregation who are here. It's our prayer for you. Helai lo pung khom song song thok tu le mi mi lo pung khom song song te po hian. An tu sak na le an trong trai sak na chau chau chu bo chu ani. May the Lord bless you Lo pan also mo chau rong se. so that you will have a very successful ministry as you serve the Lord. Di chuan lang pa rong in bo ko ma hian in lo ho thing in lo mui ngil se to nia. Lo pan ma song se se. Oleh tuna chuan orden mai tura ke ni de kan nei ka mo in do in chu pula in the lai ai o in ta zo na sam turin pula ni sa da ko ra ka lu se la ne zo ni kan so na som som sira na za on de mo put na sa ta en tel sel tu le thok tura lal pana a ko na se in pomen Lalpa prek wana choktura, lalpa berante, chom tule, veng hin tura, he kau na thiang hin ni, ke ni, ke lan biak tule, ke lan hungai suala, sang khu man, f, lan biak biak ada, lan sang ke hian, thian sak na rin ke ko nahi ke mo ko nahi no takin kan ko ne oleh tuna chuan kan union president ministerial secretary bo in orden trong China min han sakanga tuna candidate head and voting lang takin sa ulangi tin trong trai na hang tu ina a trong trai laya an lusunga put hat tu a soilan laya lo ha pui turin pastor orden to zong zong retiring te po kha ama from shop turin kan ngen bok chu ani wal tu na trong trai na put poi mo pat kan ha Loving Heavenly Father, how grateful we are this afternoon. We are delighted to be in your presence this afternoon to conduct this very solemn service that you have set aside in our church. Heavenly Father, you have been source of blessings to have Lord Diagana, Rankuma, Ke Lalmangek Zola, Ring Sana, Heavenly Father. We believe that you have called them to serve you. You have appointed to be your effective minister in the past, Heavenly Father. You see fit that they should be in God's in your ministry, in your vineyard to serve. Heavenly Father, we thank you for what you have done in your life. The dedication that they have and the commitment that they have in your ministry, serving you in spite of all the weaknesses they face in life. Heavenly Father, you have blessed them so much. And thank you for appointing them to serve you, to work you in our ministry in the days to come.
Heavenly Father, I pray that you continue to bless them. Bless the spouses too, the family members who are supporting them, Heavenly Father. You will lead them, guide them. At this moment, we lay our hand upon them. Heavenly Father, we beseech your blessings and the outpouring of the Holy Spirit in the life of this fellow workers, newly ordained pastors, to serve you. Oh God, Heavenly Father, unless your power of the Holy Spirit anoint them, they will stumble and fall. So Heavenly Father, we pray that now, as we lay our hand upon them, may the Spirit of the Lord fill their heart. Take away any idols that they have that hindering them to grow spiritually, Heavenly Father. Help them to have humility. Help them to have honesty. And help to have the integrity to uphold the truth that they have from the Scripture, Heavenly Father. Bless them in a special way. Oh God, keep them, guard them from the hand of enemies, especially from the snare of Satan. We know that Satan is not happy today because we have placed his precious soul of ministers, workers in our hand. God, we pray that you bless them in a special way. Lead them. Help them to spend the time studying the Word of God and spend time praying. Oh God, Heavenly Father, bless them in a special way. Open their heart, oh God, so that you will come and dwell in their heart. They will be effective workers in the days to come. Oh God, Heavenly Father, may they spend more time studying the Word of God. May they spend more time in so many activities, oh God, Heavenly Father. Bless them so that they will learn to count the blessings of God, the grace of God, that what the Lord has done in their life and days to come. They will look forward with determination and commitment and dedication that they will do better and carry on the work in a very effective manner, Heavenly Father. Praying that you will give them the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit more than ever before, Heavenly Father. Is our next prayer. We place this precious pastors in your hand keeping. Give them the courage to be courageous in sharing the Word of God so that they will go forward because the Lord is with them and the presence of the Holy Spirit is always with them. I also pray you, O God, you bless those spouses and children who are supporting them. O God, Heavenly Father, this praise who you have ordained them, laid your hand upon them. Oh God, they will be the praise at home. They will take care of the spouses and children in the way that it should be going. May they live a good life in the family, also in the church, so that when people look at them, they will not see the life, individual life, but they will see the face of Jesus in their life. Bless them, and may the Spirit of the Lord always guide them and lead them. We pray in Jesus' name. Amen. Orden pastor thar kami kami karen maya bila mai dula kan pastor thar te pastor lamin sama pastor tam kuma
pastor F lan dia punya na pastor K lan mengai jual kita kong ini tapi sudah pula mau purna lan na kan idon ani mungkin kalau mai salah in semua orang ini tumdonnya herong bol na turian patian na to sewa chú cầu na chú kia in cầu khăn chuan in lu chunga kut ngatin asep rangta cheu ani hi tuna chuan in kuta cầu khăn thu nei na lung ta ani ta a ai sang zo zoi moi na hi chu tu chunga ma lan thei ani lo ma se chu zoi moi na chuan mo purna lian tak aking tel thum ani pakhat na tuna hian sia bo nga rombol na thok turin mo purna ka hlan chewa zirti tu isuan kha in dam chung zongin in enton vera in nei don nia isuan en hun mang dun thin ula isuan ama ang in lo nia ama chu kan enin ti nang lam kan lo ni thin si a heriru Krista isua kwa ombok ka nang ma nia ko omvero se ani zongin pathian anga oma pathian tuka omchu thil tha le thea arwat lova thingte anga lo piangin boy anga ai siama ama le ama ai ti tom ta zo ka lipi kum hi chang na tang chang sari tu soi ko ma te je ko ma te mangai ko ma te ring na ko ma te tiang hin na ko ma te ring tu te ti mu tu niam chu pahina tuna hian gram pu nga rombol nga thok turin mo purna ka hlan chu ke gram ven tu tha kani gram ven tu tha in gram titan an na pe chi in lo fa gram ven tu tak ni lo fa gram te ata ni lo chuan jing ne local amuin gram te chan san thi tin jing ne chuan gram te sia ati dak thi in lo fa ania gram te ngai sak lo awangin atan bo san thi ni pathumna rau veng tu anga rombol na thok turin mo phurna ka ba na chu pathian min mu le minung le mithi ngai tu Krista iswa min muwa chuan a in lar na le aram chalin thahem ngai takin ka khiat ti ra chu tu chu khil ro abuna te ahun lawa te po beizero do thei taka zir ti chuin an thiam lo khiat ti rula zilla fuiro zirtin na dik an sak pai lo hun al sing don sia an den te za ta bangin an ma ni ru zong angin zirtir tu te an nera an khom zo kana an ben ti chu tu tak lama an chungong nga thon thu lam panin an pen to ang na ro chu nang ni ro chu en kima phim thurula them tuarula chan chin tha hil tu lam na thokula in rong bo na kha henam chu palina atok na ta zirtir tu anga rong bo na thok turin mo phukna ka la na chu chung te chu unaute in fiat chuan unaute in fiat chuan Krista iswar bo tu chotak rin na le zirtir na tha tun thenga in la zom tuwa so in nia nang ma le in zirtir na chuan phim phurula chung thil te chu ti in omreng ro se chu tian ti in nang ma le in thungai sa tu te chu in sanram do chu nia chu wangin pathian to khan ho ama ti sena ale te chu chong turin nang ma ni le in bra zong chuma chuan phim phur ro tharau thiang himin an chunga ho tuwa asiam ta cheu sia ina chu I tho zo huna he chu polan asoi hi in soi ve thiang in na jing tho zo huna in ti sia ta cha chu ka bei zo to a ka chan sia ka kong ka hen to a
rin na chu ka phong ren to ani tuna chuan sel na lukum chu katan da in om to ani chu chu lal pa ngai to tu sel lal pa ngai to tu sel tak chuan chu mini a chuan mi pe ang kan he na chau ni lovin in la na ngai pia kan he na ko ale lal pa ng queen mal som ja chu ro se chuan Adventist choir pathian fakna la la turing lo some Thy feet.
hian on ding chho turin ani na chu pastor tharte lom lu na thu chan chin tha rang bol tu te zinga lo tel ve tu ra ka lom lu thei chu hi tan chuan ham that na ro hui ta tingai kan conference ming ne khovel pu 7-day Adventist ko kan mingin ka lo lu chu Huwag ito na info na ko nga, pinong pula. Uso na ito, from kan may tihi, in na ko sot pa na atan, man trong kay hiya, itong no ni. Rambol tu ni, pinong siya ni, top up siya baka. Akel na po, piat kuy tu siya. In rambol, kuy te, mingin, kalong lu, siya. Ani hiyan, sumbesu, ano tong fekto ah. Subang suwan, in rambol na ko nga, trong kay tu, kuron. Pinne chatak tak an petiang siya. Rong inbol sa kokan, ni kuy te, mingin, kalong lu, siya. Ani hi pathian ne na tong kai sak in tu siya. Ania, tin, pathian rambol na ko nga, in o kuy te, ani bo. Anrong ibole itong sky sak chikin te na in san ho kulak suan in kan tuin boy chale rinom iti chae tem te sunga irin oma tam tak sunga tom tirak se ipu lo na suan lu to ti pu asoi chu in la hiang pathiani malso se nakai in lo hiang chân chính chẳng có tu nuôi cái gì mà lúc đấy về tu ra cái lòng tu thấy chiều đi cả ta cho anh ham chọn ra rồi quý cả cả khi nào đi các conference như lệ về cũng qua 7-day Adventist Ocean mình cái lòng tu xoay tu nuôi India in cái thona ở bên đông ula hút cho nó tu sáng cái này thì in cái thọ sốt phá la ta mình trong cái tu chỉ làm sao rong bol tu kui ni rimom zia le lok thak zia ba ka a sheom na bo shat kui tu cheu rong bol tu kui te min ka lom du te cheu an ni hian chu te chu an lei tong fet to a chu wang chuan in rong bol na bonga trong kai tu chu ro sing le thata tak an pe thiam cheu rongin bo sak ko shan ni kui te min ka lom du te cheu Ani hi pathian he na from Christ at tu cheu ani a tin pathian from bona bonga in thok ite ani bo an from hi bol le from Christ at tin te ne na in chan ho na chuan in chan tu in mathai bu som ni ma cha som ni pakhat boy chale rin om iti cha e te chu mai rin om tam tak chu ma ka on ki rang che i pu lom na alu tro ti tu asai chu i ra oleh tu nak tuan kampang na kanu. Suan pastor tertanya ordination certificate tanah yang kami tahu mulai pendidikan anda kita kau ada di biro saya
về từ là chuan hiền cần phật lệ cần soi mồi na Adventist kami na para sa isang nilay pasarina ang sabay tingin ko sa buo. Hian kan po wanami kung ay nete sa ngay nete kat patian iya ifate na mo purna idana heram chanchin thai khovel zong sama pili no ma itop na cholo thingan ti tuin nangin mo purna binpe Chumi uang zau thei tu le, chuta mo pun na kui ting la tur chuan, tunda kar mai akhan, ni boy, binom tak eser kani na no omta, Pastor F. Giaklianate, Pastor Franco Mate, Pastor Lon Hong Aizol Ate, Pastor Larensa Ate,
nangin ro se phang ta a dalwan ni hi mi ring ve mai ani mi ring na an nu na te chu an lana amai ro chu ta cham tak ni ka na foi na hian nangin I go chu ka I tul chu ka ko kanina mo puna puiting ngai rong bol na ul sun zo ka te ut thak thei turin se anan lo ita nangin fina tin reng in tuam na ni chambuan na tin reng in zui ngal selang an mani toyong tu an nu pui tuam tak te po an tha ti chak tu ti sela chambuan tu nia hoina lom luan yang chia khan an ma thil himom tak te chambuan om tak te om do na ni ti kan fiat rolin mel ma setan a chon na satakin I beidon te I nual te tum do na chung kara chuan tha mi lova tranan lak theina turin le an beram ven lai te po chu tha tham lowa anen kola mun him an pan pui thein turin le an rong bol tina an ole ka te lan kwa man sakla chuta tang chuan tharau bu tang tak ten chan dam na chan chin tha chu fia a du than na siam thei ko pa I cha tuan mun an thil theina turin nangin heng kan pastor duom voina kan hlan tak te nangin om puin I khomai nan chualan tir len che nangin an dam chung ni te chiar puin dam na isel na in tuam ka kang che din ke ni piet pui tu zong song te hi troyom tu rin om le thanem kan ni chak tin na turin rin na te chak na te le thei na te mi pek bel cha heng kan nau voina kan ser kan te hian samuan na thaklam tak kan chat cha te na turin te ni ma lo kun song te hi I man rua ang kaya mi mang te lam che en kan program te bula tanga to se mi kai kuai sa to ban lo tu kan fila e bia bu kan so sana tang hian nang kan ne na lo om zia I mi om puin na kai ko na kan dira mi ring kan ya tin lo na te po kan ya kan ti sual pal te om chuan nang in ming mai lam turin tu zong tu in sandam tu ifa pai su Krista mingin kan ron di che amen letuna chuan kan tir ko te hi tir ko te kha tir ko ni nan lo lu ta pastor ni nan chuak to do na an ni hian kal chuak na sa na chuan hala matangin kan sui chuak na si pai kan bu mai sri lawanga official photo session me li chau la photo mai do na chu kan buang lok tua pastor palite nan la phasa beranga chumisowa anu kuitene la tani lena chumisowa union officer le conference officer tena rolin an la puyama chumisowa le chuang pastor zong ten la puile aniama chumi nuwa chuangin an mani rutan le chiante le chunte rutanin anin la pui to nani chu kan asas te kan thalak na mu to ko sai sela ane